ina hile marang ningrang laka natum participate sami ghai shume de share sami ghai la sami ghai kala ari third ai na pa mi ghai wang ning silak achi we sermon we idea hiwa church kharnawa uncle bijoy na introduce sami ai jishu aina itumwi relationship church kachi hi jishu kristana hopok mi we kharjan nai vrivrana than mi da achi tbcb hi kum kachiko hi ram yon da khlene vrivra we look commission hi church limang maning ne kha ok thui hupta leimia apam kachivali church le sir haira chualung hile ishi church nala Tangkul Baptist Church Bangalore hinala rarsang mamanu da anniversary hi muyon dalai church we alungli pastor khani we leadership kala deacon team we leadership li hi tha khamata ya tam chika khamiwang ning sik chung phongshong ngai dalai shitsang chawe ke jipawa church vrivran hopok mi church nga sahau gada kup aina tangda vrivrawi than khmia jingli itum hi resang rumra mikomowi establishment mikomowi business mikomowi office li walaka awi atam retirement ke ching vai ka church wa shiman kai ke thi ko hi mangwa mara chui wang aina itum hi church li marai matang relationship khalai hi phai iwi wang mang maning la kha thot wa shungda hili ring khwai le church hi mangla na ngiyin khwai mangla wi kchip khwai apam sahau kada hili itum na la katom laka vrivrana itumli lek shichi itumna khuisang laka embrace laka rega sangli itumi manglawi rega sangli church we rega sangli itum hi participate saka itumwi katong le ili anniversary hiwang apam hi chikami jaina ina share sa khawai kilometri khawai apong hi phayang jine New Testament hi Paul na kakapi chungmei da lere chithi yang laka Paul we chithi kakapi we mong chi ka thak la ja kha chung khamai na wa church we alungli tam ki chithei khangui atam chi tharan kala mangla rinli ngachan ga hai ngui ga hai atam chi tharan correction khami mushum khami we letter chungmei Ephesians we like aina achi ina hi kapang laka khamutwing sara Ephesians we like hi chithi hi awi khangatei chi khikla jakha awiwa letter of encounter maningla letter of encouragement Ephesians we letter hi worshipingly churchly encourage ka sa da an pathopli pam de leka kakapi chithi akhane China ina Bangalore hiwang chithi hi share ka sa phara da shitsang chaw Auri Bible pa mi vana third China pa mi khai jilila ana encourage ka sa tui changda le itumi ka thada river lek shi ka thada samang laka itumi akha sa laka ka thada chrakhla ka chi anatami ina Paul hi engineer ne chise chewa kate me chi sala la pastor khani hi mikhe laga yangka sal pa yang kha Paul we character hi ari tha engineer bing na thong shem ka ora ja kha shim sa ora ja kha an yek shok laga kala khima mai chang laka sa kha mathara makangra kachichi ana angka sa de laga chipachi angka wa thisura
sa kai yang an the hau ka da Paul na la itum hi vre li chang hai kha Christ le khu sang hai kha vre shia khana la ka vre shi ka chi hi khi church ka chi hi khi ka chi ana mathalai na tamie Ephesians 5 maning la kha khangate chi thi li la Jain ahi spiritual engineer ya kala mentor sa la ka church som ga kali chang ai church hi mong ate circle achak avat kasakwa church hi ziglapai cherlapai haklapai teolapai kai khanawa nguthum da sambang la ka siasa la ka sadale chila church ne Kaya ko itumui thada free salak aina Tangkul Baptist Church ta amingla hai la ka sadale kaya khanawa amphitheater li samang la ka yari asanguna meeting thing ra ka jibla ka sam ka phangla ledale vrivran yang ka ta tam chi tharan nawi machu aina nawi size aina nana sadak le ji mo aina mayang la ka Jishu Christ wi aming ji Jishu Christ na ta mi ga ashi ji jiwi sharok ji chang de le ga ma chang li khla ka jiwi category ai na khayang ne aji Tangkul Baptist Church Bangalore hina Vrivra kala mangla kala jishu na ngurum la ka otsa mi de khlai sami ga hai sa de khlai hi itum recognize sa de la He recognized kasa dargar sai. Vareshi kasa kala church kasawi kathuk ka khalachi hili shoki kajine. Itumna ngasot na waiter maina or khangate nana boring sahida church ka like a member ka sadale ka khala akhla malaimna. In a church we matangli maramli khangte apamli la khangte atamli la share saira in a share ka sa chili history chi tyo ka tyong mai ka phei la ka share ka sali aunga emperor empire kai khu aming sing la ka lecture sa ka hai le masing rang chi aming ka thumui aming sing la ka in kharjan ka tyo na hili rum sangai da le atama khli Paul na apostles ping na kala church we hopok craving na church hi somka man laka church we history hi tumna hok pok we kharchanji yang ngai kha thingai kha Acts chapter 2 li Jerusalem li hopok church hi Jerusalem konung la tiola ke church la hoklain hok pok maning nai ka tio na je na hopok la ka mangla china otsami laka hopok Ari may tha jili nana fanti rakling mihai ka may ji hak sang plungra Jerusalem li church hopok ta laka or church with history li yang ka church hok phok atam chi thoran reka correct persecution hi rai ka muong chi ka thak la jaka very shi here Kama shungji, kama taji, awe kangayam ji the laka, sa mahung de laka, persecution we reka krek ji fanji rak ling mi kai ka thane wo. China mami thaila chung sang khangai chung sang laka aroi itum hi actually he enjoy sa da klane. Reka krek we mo hi nga te sare chi thata ina ramaman ge ya. Thought he Jerusalem li hopok laka Acts chapter 2 account jiwi aina hopok laka mai tha jili apong te da attack kasa even ashila long laka ka chung kha attack salala wi shi da o salala very vraw so komichi mangaina haksang laka chui khangayam khamatha ji the laka mi ka chung khana embrace sao ya chui thili history hi matang hai manai history we like pa kha in a rangkuma mizo pa we Dr. Rangkuma we
lyric ji pa la ka mathala ka lyric ji awi lyrically account ka teo ka chang ji li achieve in empire ka emperor khang ka thumui aming sing la ka kharchan hi phengai 251 AD li emperor Gallus wi apangli very shipping ka chungka reka crack samangai reka crack jili maram akha li ana sing la ka phian ji khikla ja kha awi atam jili ana mungta le ka wa atam jili chakshila ka haya plague ka chan akha raj hawi ji China chipa chili very shipping li phian la ka hi very shipping wi wang nei da phian la ka chungka reka crack ji samangai ji clergy pingli tu ku khui ka jip ji malai khang sa la ka khik mei ta da impose sa la ka jang kha cha ka chot ta khle awi empire jili chot ta khle jili very shipping na counter masala kha ka cha da khle plek chi pa jili counter sa la ka shepa sai ji ma tha lai ne shepa sa la ka cha da khle apam jili wa la ka thumli yang ge jaina ana chi the la ka re ka krek ji sui ta hawe de hangai sui ka ta kho shiman chau happening ne jaina awi thili emperor Diocletian hina ra la ka athumi atamli da minister naw la le hamo China minister kai khana vreshili mayang ka thei la chang hao chi hao ga da athumi tui la chang la kha persecution chi continue sai da khachan chi samang China ta da persecution ka sa ka la church we re ke sing hi tui kak shi nim tak shi da chu khachan chi lai kha vrivrana pangshap mi authority le mie grace le mie China chi sing la ka khamunga akhwa pingchin na sashi laknai na sa sala la church na khwi ge chi hi samang shone empire Diocletian na ramung la ka alila church na khwi ji sambang papam mai Juithili Galerius ko ho hi ana ramung lushita awila kharchana khale ana la vre shipping li re ka crack ji continue sa la ka awi atam li la ashi hi tra khalong e da kharchan samang lushita le la ka anamung muhung da le la ka ali ka chat ratslwi hawa awi ka chachi chakshila ga na chla ka an ka chachi nghamama ndle la ka ali phap ka ta akha rajang hawa chi khikhla ja kha I kala iwi shipai bing na iwi government na churchly kala very shipping li hyak ka rek rek ta khala hi ashi hyak ka long sak ta khala hi are ma ne hi thaplung ra da ana thang sak hawa da hang chililang mai da ana la very shipping li churchly iwang la kha sia samilo da khang kaw la nga kaw da kharchan chi samang very shipping li re ka crack we ka phala ma ka phala lai kho positive effect kala negative ka chung ka khale chili na point khani thada point out sangai da le akhana ki kala ja kha re ka crack china church revive sang sak chila refine sang sak chila atama khli Rome we government na akichikita emperor akhana ra la kha vareshili embrace ha la kha vareshi pingli sil nam la kha advantage khami ji church li advantage mi ge jaina akachangka akachamak khning yang ka tong ji manat la kha church member la haksang matai sang la kha chitha da wa haina wa society li apam ka prioritize ha la kha honor ka sachi le how ka ta mi hi christly ka thema ka thai vareshi ka sahi khiklak ji ka khla la ka thela ma ka thela chang la kha
cái thara mirin ốc thủy plung ra cái chỉ chỉ là mà cái thế là mi chẳng cấp hậu the samang kha rek kre hi khrai na sipai bing sa silak ai cái sa tum chitran akachang aina akachang makhaning bing chi hili filter sa jilla jaina filter sa laka persecution chi continue sa laka last liver kachang khat Christ hina khamushung nei ichumuili kachihan ko ho hi Christ wi mangli lei ki chi tai ga hai bing wi church bing chi na thar lakaina khangning ji wi wang aina hili refine ka sa atom hi reka kre atom li samangai ka khane pa na evangelism la matai sang hawi da hangai itum bible ka tamnau bing na thei sara kala history church kala vreshi ka sawi history ka pa bing na samangra African theologian kala church father Tertullian ana quote ka sak lai de quote the blood of the martyr is seed kachina yang worshiping na kala Jesus Christ le khisang na ka awi aming denounce ma ka saping shorkarna sat ka hai ping ashita ka hai chi itumna lingsang khawa atha khar ka shok ka tha ne it is seed ana study sa laka atumui sacrifice ha mi ga hai chi aina church in ning ka shap nai kala church with evangelism hi matai ka sang ne ka chi ana theida phapta da chi ana kapi ari hon with church li hit au atumui atam tha da reka krek hi persecution hi yak ma the me markli mai church burn down sao ga chi wi ka government le how ayin le how ji how ga atumui da free salangin against oppose salaka mili tu khulaka satat laka ji chaka face masam ne kha challenges for lay papam ko persecution ma lay ne ji ne kha church li challenge sadak le now we spiritual lively challenge sadak le hiwa lay chingai church wi tungli burden khle hi lay chingai rit lak en le de khle ne athumi atamli ashi long laka ashi aina yaw sang laka ot ka sane ituma atamliwa kata da sao shi ituma atamliwa shairanrer aina seha sak aina khangarar seha aina shairanrer aina yaw ka sang hi ituma atamli chitha da itum ot ka sa da gar saira hok apok wi aina achila akhamala sakmai thui ki question akhle dle vrivrahi ki pakle who is god vrivrahi ki pakle ki question hi hikpahi sakmai thui ki question akha asadle chui wangai na hi topic hi debate sa shondala scientists being na philosophers being na theologians being na even atheists being na question ngan laka answer sadik len ja atumui question jina answer sadik len sakla kai question hi convince samai thui gi convincing sala kai answer hi le la gi ne chui wangai na scientist being na pha laka fossil way na galaxy way na apong khangte when answer he form salaka the reply answer mi deklen itumna worshiping na church na answer mi dekle hi kali samangle ja kha itumna John li samangdale John chapter 14 itum pangrum sa John 14 we verses 6 7 9 kala tiani in a pamike jishuna ngahan kai I shongfuna kamashungana kala kharingana iwi aina maningla avavu wi le kipakha marapaimana nathumna ili thesa shi gejiwa isha walila thehai rara ari hiwi aina thuida nathumna awi apongli thehai ra mik aina la thehai ra
verse 9 Jishuna ngahan kai hiran kha nathumli ngasopam haira laka ili mathe rangla Philip kachi gathana ili thehai akha ava vali the ka haina chitha kha khisada ava vali chithelo da hangkhala I avava wili lay kala avava iwili lay kajihi mashitsang mala ina khamatwi twi hi iwi aina kashok maning mana kha ili khalai avava na kasa otsakna that is the answer rivrai kipakla ka jaka jishuna ngahan kaira I avawili changai ava iwili changai nan ili the ka haiji Rivrali take haina, ava rivrali take haina. Nana pada klehi ina healing ning delay. Ina majuda clay, ina sada klehi, ina kasamaning ne, ka avana salo which kasana hijin. Next question. Who is Jesus? Jishu Christ he taka kipakala, which he hanra lui jino takayang. Verena kipakala, which you question he. Jishu ngahan ka je na jishu kipak le jihi ra ngai ne chui answer wa church ne jishu wa answer chi mi laka anasagi ki ji ministry chi chat sa kupsar hai laka mangla chi hai mi laka rivraw lu commission chi hine ge ji tammi laka hai mi ai laka ala ogthwili no thai laka kachingram kalwer brivrawi ya shongpam laka otsadle itumui wang yat midle itumui wang seha sa midle itumui wang promisa kai thada ka mayon midle shem midle itum ngayin kwai itum pam kwai churchly itum na kya ka sakta khwidle kla Pastor na marakli quote sa dakle miya khale de church historian kala church we kathana ka Augustine we quote he si pastor quote sa je jang hili an quote ka sa in la kha quote sangai de quote he who does not have the church as his mother does not have God as his father tu hi saktale He who does not have the church as the mother does not have God as his father. Churchly avu the makhalaya jiva kaching ramli ava makhalaya mi gathane da an ko chadale church na Nawi mang la rin ok thui khawai nawi mang la rin li gai cha khawai reisang khawai them mai khawai nawi mang la chi khui samang khawai da nourishment samang khawai avana naung ra pingli nganau ka ka thada mang nau kang sak akha ava chili wa sambangi chi chi it my standard name na haura Marks la makapai sa lapai. Chui wang in churchly vrivrana jishuna authority hi milaka ka kaine. Church we alung hili pangshap ka chung khalai dale. Church we alung hili itungwi mangla ring khwai ka chung khalai dale. Katamnaw akhana school mawaka kha college mawaka Kitam kwira Nana professional sports aka kapang laka football boxing kapang laka Nana stadium lima waka arena chi lima waka football team ngai chi laka practice masa ka nakata team ra dwi ling vai haura chui wangai na itum hi Vareshi wirin oktwingai ka Rivana hokwi the clay chui standard chili oktwingai ka itum hi
ketam darasai shukukui darasai apam chili walaka apam chili noi discipline apam chili walaka ketam thada church li discipline tam ka khui hi darasaiภาษามาทั้งไงจิลกะจิมลิมว่าค่ะก็ถ้าตอนนั้นภาษาจี maintain สาวระอีทุมน่ะเทจิงกจีชาจิงจีพาวลักไฮฮอลลีวูดวี actor อารีมูวี่ก็จะโชว์รัดเลย Sylvester Stallone น่ะฮิตาตะกางขเลย quote you need to have a guidance of someone else You cannot train yourself. I feel the same way about Christianity and the church. The church is the gym of the soul. The ana quote kasak lately. Brow saying no. Church li kapha tam de. Vreshi hili embrace kasa tam ne. Og tui ka phau benjina vreshi sa laka atumna shit ka sang with quotation ka chung sa le laka. quotation ka chung mi la ka itumli inspire sagi ji ka chung ka le de le inspiration hi primary inspiration Jesus Christ when khra ne kha itumli ka tom sa da itum khong nai li la yang la ka rivali ka pha tam ne church li ka pha atam ne ji I hangai itum na la itum ngalang char hya ka le sa la itum khangate le sa la church li prioritize sas varishi ka sa hi thuklak aina ka sa darga sahara itumui church 2009 li Tangkul Baptist Church hopok laka ari rashungda yangaka mitiaw sang la haksang da leide encouragement baba itumui mila income la church la khorum ka sawen ar hak mai kharda sadle itumui vision hi wi size lima tamra ari la haksang khawai ka chui size li aim li chui kharin li chatakhle ne itumna bible ka patam chi tharan Matthew 26:26 li khami khamui sakhai ga hai yang Matthew 26:26 li Jesus Christ na leishi lak aina awi sakhang thiping li hokui laka ana leishi lak aina khutam akhasada sakhang thiping li tamchi thera da khamui akhaji sakhai laka ana tamki thea khle de jiwena tamkhui ka pa akhale lui haira ithumi chi khikla jaka khamui ji sakhai laka ngyer laka mishai khamui akai china ra la kha khamui chili ra khanap mani manai kha khamui akhaji juwaina ngayar shok la ka shok ithum hi phasa kai ne church hi christali phawa la kha church ka shok mani manai hi phapta milo church hi christawena ka shok phasa ne wa Jaina itum hi Christawi phasa kai akhane Jaina itum hi Christawi ning Christawi part Christawi thada itum hi khring hi dagar sak haina Jishu aina ka shok phasa hi Jishu hi akai akhaji ngayer lakha ngayam ngasakta khlai ragajangji chirng sakta khlai hi itumna Jiwaina itum akha aina akha samka phangatam chitran phyokhami chikhami leishi khang rock church wena shok lakala movere shipping na itum wena tam khui ka pai phyokhami chikhami leishi khang rock leishi ka thai hi chi itum la atum la sambang ki ga chi na itumui aina church wi ka khla chi li khlaina khamui ji ngyer da lelaka khamui ji na la kala sakhang thaping ji na la alirie ili nawe khamui wi chi wi akai chi wi ji ili mi hawe
hi we na ilima mim ne ka chi khipa khana la complain ma sa mana ka khalat pa wa akai akhuwe na ka shok sare ka chi phap dai itumi akai akhuwe na ka shok sare chain akhana akhali complain sa la ka problem sa la ka yang khring la ka chi hi chishui kala church we picture hi masheng mane mama tha mana chana itumi leising rock la ka phasa akhawi akai aina ka shok sar mo ji phatang rock la ka leising rock sa atang ka hang thada itumi church we rivan hopok milaka rei sang mahung da lai mila church we size la itumi ning ka phaning la ning ka hak la hak sang sai rei sang sai Isaiah Bible ka patam chi tharan Isaiah 54 we verse 2 ka patam chi tharan hi ta da samangai na tumui shimchi hak sang saklo shimli ran gai ka chon mailo mati bhai alo khara ran laga pakra shemda makang saklo itumui shimhi haksang saksai shim chaka hilikhor na kle shimang ning lakha na tumui uklum ning pam hi haksang saklaka ning ka hak vrivrawi kristawi mangla nang sokhmiwi ning ka hak chi itum haksang saklaka I mang yin khwai maning la I pray in hin mang yin khwai shim maning la kristali ho sang laka krista itum mang maning laka kristana ara ina hi somi rar da somi hai ana somi de clay nali material blessings la mangla rinwi mangla wi sok mi la chila hai khwai kala itum shem da hak khamaya ningbam hak khamaya church thuk khamaya churchi shem ka se hi aji anniversary in shumere share sa khaine aji anniversary hili traffic na pan salala kala noi khangte ot le salala anniversary hili sok mi samanga ye da raka da khlai kala itum churchi christo akai we na kai ga shok nei itumi christo we para khanai da rajang da khlai itum sai korili rivawi sok mi sarano churchi maling khamaya rega sanga mangla hui ka khuya kala itumi tent shimhi haksang khwai apong khangarana churchi na sarano kji christo ming sing da sok mi ka po sada hili chang hawe rivawi sok mi sarano amen